Ya, te whawhiloa I ma whaatalo whātu lo tō lofi mai moa ma lo tō lofi whawhonga. Ua tau vai sa ngā fwoi tātou te leit tu pai. Ia ona sa tau mō fwoi le po ia. I vai tau ne o fulu ma le malului sa mātou fwoi tū lalangi ma sa mātou pitanu. Ia uila ia o leo o tātou te mafuta. Ia soifua manuia ma langi mama. Moi fona watu se whawhitai whale lava I lo tō sosani ma langolango I se u polkalama tau amatamata. Whawhitai manatu whalia ma ko meni whamalosi au. Ia o aso ma vai tau nei o whaiungo le tau sanga. Ia le to e tau iluina. Vai teime o Kerisimasi o lea. Ia moi ona watu sa whamanianga o le Kerisimasi mai a tau nei. Alvi le talama le Samoa matters. Whapea fo I masi o ainga ia te uto uma. Ia mana I uto ainga whanau wō mai lato e pele I mawhitanga. Merry Christmas. Ia Manuia Kerisimasi le whailonga I nai o soifua mele tātou li whaola. Le pepe o Kerisimasi le ali o Yesu Keriso. O le mea moni, mo I tātou ua nopia I ma au mau ia tunu I whafo. O aso ma vai tauni o Kerisimasi e matua sili o na pele o na manatuanga po memories o Samoa, na ilo isi aso umo le tausanga. For us, Samoans living outside Samoa, this is the time of year when nostalgia, homesickness, and fondest memories of Samoa are much more adoring and cherished than those of any other time of the year. O aso fo I nei e tele na tō manatu ai ma tō e mawhawhau yaso ma tausanga o tōna I le vai tau lava leo Kerisimasi. Ia o manatuanga o nisi o whainga masani, meisele, nisi o peo whapapa o whang ofe. Lea e tau su e tō ina I se sion ma le lom tua le la moritu. Ia wale ise karsini o umana na utu e whang ofe a le ulu leanga tamaiti. Ia o te losa o la vea I fo I le uvaenga lea. Ia whapea fo I tā longa, tā whaonga, whawhiawhianga. Ia ai singa fo. Ia po whailama nā meo ai singa. Meisa I le aso tausanga fo. O winga maanga masani nā e manatua I pesa mo I aso whiawhia o Kerisimasi. Ai o le Navy tio ma le vaenga ne o le pokalama. Ia e manatu le Samoa matters e tuinatu se sa vali po se whiauta ua mo le Kerisimasi. E vea mata iala ia ma whaamalosi le whaamalosi le tā ua ma le anomoni o le nela vaso o whaanatu mo le Kerisimasi. Leia leo ia le matapia le manaia pe o le opu. Ai o le taulongolongo ia e whaatupu ina e whaatuatua. O te whaatumua tu whaapenei. O tatu o langa o sauma, e tele ma noa I mea ta o whailonga, whaatusa, whaatusanga, ia po whaatususanga foi, ma whaatatanga. I'm talking about symbols, symbolisms, imagery, metaphors, etc. Ia po ni mea tau whaatatang whaatusa e eini o lato winga o ngā male loloto. O se whaate te inga. A tātou whaimalanga I lungo ala tele. O le tele o whaasino ala e whaongai nei ata whaatusa ia po symbols. O le la aula, le tree, o se tasi leo symbol po metaphor, ia po se whaatusa I longa I tustu singapa ia ma le tala lei. Ai o se tasi foi la leo symbol au tu o le Kerisimasi. Ia le la au Kerisimasi, ia maona moli. These are perhaps the two most conspicuous and ubiquitous symbols of Christmas. E le tau mate o ni whaatusa ma whailonga pita silio na mata ina mata tele o Kerisimasi. Le la au ia maona moli. O symbols la po whaatusa nei e lua e a ona tātou taula I atu e le vai temine o Kerisimasi. Me se ni winga lolotu ma ni winga tāua. E whaamanatu mei pe tātou le tāua o las Kerisimasi. Moala o le lau Kerisimasi e a ona whaamanatu mai ia tātou le la o le ola, the tree of life. Le olo ta o le kenese sa I le amatanga ma o whaatusa nei e le ola whaava. Lona lua, o le lau Kerisimasi foi, e mai se o le Kerisimasi teimi tā ua lea mo whaata singa ainga. E te tau foi ona whaamanatu mai ai e le lau ia tātou le tā ua o tātou ainga. E ala mai foi le upu lea whaperetani o le family tree. O le la au se whaatusa o le ainga, le fo ele upu masani tātou se u whaatusa fo ele e tele atua o le tangata nei loa o le la au. O le lava winga ma whaatutusanga o le la au, o se whaatusa mo ainga mo na tupuanga.
lea e whaanga le perfeta o Isaia e whaatusa fo i le ngafa ma le tupu anga Keriso le pepe Kerisimasi i le mata upo sfulma tasi o le whaupu mua and I quote, ai e tupu mai le lala au i le pongai o Yese e tupu ai fo i le ta tupu i o na, unquote. Olo ta ua fo i le malaki ta upo wha fo i mua upu lava ne e lua o le aa ma le lala au e whaasino i a inga ma vanoa e a vea o ni mawhitanga e mawhai o na whaavavau e pe ona e la mātou fo i e kalesia ia ma le tautanunga e whaavavau a inga e ala i le whai o whaamaunga ma sauninga o tala lei malmarusa lona tolu o se tasi whaatusa tā ua o le la au e whaasino lava le whaola o lo o tā ua le tusia ngā luenga apostolo o mata upu e lima fo upu e tolsfulu ua moli mau ma le fo mai o luka o le na tusia ngā luenga e whaapea quote o le atua o tātou tama ua na toi whaatu mai Yesu le na whasiotia o tau i lo tau whaatau tau o ia i le la au unquote ioe na whaatau tau Yesu i le la au tulo Jesus was hanged on a tree ia po le sa taulu le na whau mai i le la au wood or timber e po ngai mai le upu eleni o le Zulon e whaingo fia na tātou malama i le whaatusa le nei o le sa taulu o se la au tree o wood bea tātou malama le whangainga tuai o lo o whaata pe foreshadow ai le sa taulu i le Deuteronomy lusu matasi on fo lusu ma lufu tolu le whaapea mai a o ia te ia le oti ua e whaatau tau fo ia te ia i se la au unquote e whaapea fo i se whaata o lo i le tala ia i se ako lea o lo o vea ma se whaatusa o Keriso a type or foreshadow of Christ o se detail tā ua lea moina i se ako la vei o fafie ia po la au wood e o se le taulanga o lo i kenese lusu ma lufu poeno whai maina wha e apera amo fafie ia i se ako na natali ua avea ma whaata o lea moina e Keriso o lona lava sa tauro la au a wooden cross e o se le taulanga po le tongiola lea na amata i le whaatoanga Kerisimasi ia e whaatau nuu i lunga o le la au i Kolokota tu foi la i se isi whauinganga loloto o le sa tauro e te tau foi iai le ingoa lea o le la au o le ola tree of life ona e ui ina sa maliu ai ke Keriso ia aena whaala ina matongi o leina i tātou ia o moli lights ia o whapea foi ona whaatusa ina moli e Kerisimasi the Christmas lights i le whaola o moli po se moli e na te au mai le malama e ona whaamanatu mai e tātou le whetalainga le whaola o au nei o le malama o le lalolangi e le Ioane valu i o whaupus fulma lua o le ala e le nei lava vai tau le Kerisimasi e maise o taimi o whaata singa mawhtanga a inga ma whanau mai umai pele e tātou a tātou wawa ai atu ma mata i le la au Kerisimasi ia te tau ona tātou vaai i tala atu o le mātanga o fia o le la au Kerisimasi ma ona moli e te tau ona tātou vaai atu iai o se whaatusa ma whaatusanga symbol and symbolism e whaamanatu ai le alofa i te tonu o tātou ainga ai maise lava le alofa le whaola na mafu ai o na whaatau tau le la au. And so again, we need to look spiritually beyond the Christmas tree and see it as a symbol and reminder of love, of family, and especially the love of the Savior, the light of the world. Le malama la langi. Tunu fo i te whapopo, isi winga whaatau ina urupu whaola. Isi tasi o whaapunga masani, nei fo i vai tau le whaola mori Kerisimasi. Toi whaamanatu mai tātou le upu le whaola, Redeemer. O le saole nao o le Samoa matters mo oe ia mau e le whaamanatuina o le Kerisimasi nei te sanga. Once again, from my family to you and yours, Manuia Kerisimasi ma le te sanga fo. Merry Christmas and Happy New Year. And by the way, if you enjoy the videos and this video also, please like and subscribe. Yeah, soy for ya.